Pre neki dan smo do kapije od kuće išli, a sada vraćamo se. 2 sata u popodne, vidjet ćemo koliko će da bude saobraćaja. Još uvijek smo na ovom putu zemljanom. Tu naravno nema nigde nikog. Ispred nas je put za Gaj, Deliblato je levo, desno se ide za Gaj, Dubovac, Belu Crkvu, Vršac, rumunsku granicu. To je ovaj put desno gdje prolazi ovaj ovdje. Sada, pošto nema nikog, idemo levo prema Kovinu, a desno je put za Deliblato, Mramorak i imamo čekanje. Desno je put za Deliblato, Mramorak, Dolovo, Pančevo, Beograd. 2 sata koja je dosta jak saobraćaj. Ovo je ipak sporedni put. Opa. I odavde ima još jedan. Nas je propustio. Evo Crne bare, levo je Ribnjak, desna je Crna bara, a pravo u pravcu sunca je Kovin. I evo naše blistave poljoprivrede, traktor ide da radi nešto, ne vidi se šta je, ali sad cakli nov i saobraćaj. Ili je ovo vreme smene kada dolaze na posao, odlaze sa posla iz okolnih sela. Desno je ulaz u vojni kompleks. To je jedan krak vojnog aerodroma Kovinskog koji je trenutno van funkcije, ali isto postoji i sve ostalo. Lako se to i brzo vrati u upotrebno stanje. I evo nas na ulazu u Kovin, trafostanica Sever, ograničenje 50 i ovo lepo što nam pokazuje brojčiće i ulaz u Kovin, evo davde 50. Srednja stručna škola Vase Pelagić sa desne strane, bivša poljoprivredna, ovdje je ograničenje 30. Međutim, s obzirom da se tu nalazi i dobar ležeći policajac, zaista i sa 20 pa je mnogo. Desno sljedeći plac, bivša Sloga, poljoprivredno preduzeće koje odavno više ne postoji. Nekada su tu bile zgrade, mehanizacija, ovdje se ulazilo u kompleks uprava, sada je to zakorovljeno i piše zemljište na prodaju. Ko zna šta će da bude. I evo čuvene Kovinske specijalne neuropsihijatrijske bolnice, odnosno nekadašnje austro-ugarske kasarne. To je sve zidano u vreme pre Prvog svjetskog rata, početak 20. veka. Ovdje imamo opet, htjeli ili ne, ograničenje tako ležećeg policajca i stižemo do odredišta, skrećemo levo
u vinogradarsku, vinogradsku, kako god ko to naziva. Jeste sporedna, ali je zato veoma prometna, zato što se ovuda izbjegava i semafor i ograničenje. Ovo za divno čudo trenutno nema skoro nikog u ulici. To je zato što su ovi koji su išli do 2 sata i sad evo vraćaju se ovi koji su radili, koji idu sa posla. A mi stižemo i evo stigo smo do kapije, kao što je rečeno, od kapije do kapije stigli. Kapija je otvorena, nastavljamo putovanje sada unatraške, idemo u rikverc, što ja uvek vozim u garažu i uopšte kad parkiram navika mi je da idem unazad. Sada je to malo nezgodno, sunce bije u oči, ali nema veze. Sada je mnogo komotnije od kako je loza sređena. Sve je namešteno i stižemo do garaže koja je u tipu nastrešnice radi boljeg sušenja. I to je to. Gotovo, stigli.